Peter Mpumalanga. Mbulo khona ekhaya namhlanje ke ngikhona la ekhaya. Siyagaya namhlanje impela ngoba ezinye izinto ukuthi uze imali ibe khona nempilo ephambili nabantu baphile kukhona ukuthi ubuze uchelwe umuzi ubethelwe abantu bagezwe abantu bafuthwe bakwazi uthola umsebenzi bakwazi ukuthi baphame bathole ikhundla bakazi abantu bavile kuphi ebathakathini bakwazi abantu imali ikwazi imali ikuthande umuntu kumele ukuthi umuthi ugaywe bekho lezi zinto futhi eziswayo ezingaba amafutha athile noma ithambo elithile noma iswasho esithile mbulo khona ekhaya bekho into eziphunyuka kuwena ekose ukuthi zibuyiswe ngoba eyiphunyukile mbulo khona ekhaya mhlawumbe kaba into yabayisimo samacala empilweni yakho kulandelako ufuna bathi ubhekele namacala uyakhona uyagezwa bese soyavala mbulo khona ekhaya. So ke siyagala mhlawumbe ekhaya imithi ukuthi sikwazi ukuthi sibethele imizi sibethele ibhizinisi yakho mbulo khona ekhaya silungise nawe sekline ukuthi ube right ngoba the more mbulo khona ekhaya uhleli phansi impilo ayiphambili. Namhlanje ekhaya siyagaya nje salukisa khandi washo khandi imithi yegeza abantu for inhlanhla for umsebenzi abantu baphumelele kuvikele emaphupho abantu bethona izikhundla la bekhona khona imali bathande sikubo emibi emakhaya bona bachela nebaso konke kuyenziwa mbulo khona ekhaya namhlanje lapha ekhaya ngoba siyazi ukuthi kuba impilo hleli phansi nempilo nayo ihlala phansi mawusuka impilo mbulo khona ekhaya iyasukuma mawungidinga mina sePeter Mpumalanga but ungakhohlwa ukuthi nge2 September next week ebe kuyi-weekend ngemgcibelo ngibini lapha eGoli next to Mampunya Mall eSoweto fonela abashaba ngo-078 371 6224 sike silungise impilo yakho mbulo khona sesigeze kube nenhlanhla impilo zakho mbulo khona ekhaya konke kuhambe kahle ungakhohlwa ekhaya kini ngomoshaka nje umsamo impilo yakho ayindawo mbulo khona ekhaya sakwenza konke but nakuphethe umsamo ekufike ndawo.